but na wie no ebetimi ajo mema afiri wonsam position bi wo ho ana ya fire adi in this dispensation because so all research into sex positions and religion and culture apart from say oba be da ho na be ma da ne so no every other position na punishment what the positions na be needing especially the timi affecting mema okay say obegina ho say be ma na wa fa oba ugina ho na wa fa oba say be ma ohun sane wa o nerves ni nyina relax okay enti say oda ho a unhia say obe contrast with muscles no na ma wada ho okay obe relax na wada ho but say ugina ho a e wo say o contrast with muscles no na timi ama wagina ho yie enti say onipadua no relax o muscles no na o contrast with muscles no na watimi agina ho no say the watia o car accelerator so no wasentia brake abom betimi ase we engine no now be say brake parts and now say ube hacker no and needing kind de tosumie no infections are croford de kwa na ba obi awo chronic infection or me de bia me white no a big gina sex position sir se bemma be faw afa wachi abra wukuntu no adena it depending on how intensive it is no if you free to me too okay in fivra ati wa wem no o sorry ya free wa wem papa wa wem ni wa chifi nyina na sane abawoto oto no wanim nso enam ketua bi na chem okay inti pepa fia wa oto no aba wanam no ba wa butu ho na be ma fa wachi na say oba ode won say sisi form na say be a friend doggy eno ne doggy no ayo say ba kun so a friend wheelbarrow say baby nso sa won say sisi form no oba ma na fa o nan akọ wachi na to wem no fa wheelbarrow ya this is an here na se mo gina ho wa pagya nan o se ya sesa ni nyina na bi wo ho kra nso a epia wa wo de no free baby eda ekoto baby foforo wo se de ai ho na hia me no se oda ho na ya sesa o nan ekosoro na be ma efa o nan o se ayete se de wo bu ntwere na wo da wachi na be ma efa o etimi pia wa wo de no